Vijesti koje su upravo stigle iz stadiona Poljud mogu ukazivati na to da se sprema iznenađujući događaj. Glasine o dolasku Ivana Perišića u Hajduk Split postaju sve intenzivnije. Budite u pripravnosti, jer ova informacija može potpuno promijeniti sudbinu našeg kluba. Kako biste ne propustili nijedan detalj i bili spremni proslaviti ovaj mogući povijesni transfer, odmah se pretplatite na naš kanal. Sve je započelo kada je Hajduk predstavio novog igrača. Vedas Odidialovoje, iskusni bliznjak u dobi od 34 godine, upravo je stigao u Split kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s belgijskim Gentom. Hajduk nije štedio napore kako bi dočekao ovog novog pojačanja i darivao ga posebnim videom u stilu Matrija, koji je već hit na društvenim mrežama. Među mnogim komentatorima, jedno ime je privuklo pažnju, Ivan Perišić. Perišić je velika želja navijača Hajduka i, slučajno ili ne, već je imao priliku igrati s Odidialvojom u Club Bruggeu između 2009. i 2011. godine. Čini se da je Perišić fan stila igre ovog novog veznjaka i navijači sve više gaje nade u mogućnost njegovog povratka u klub. Dakle, jeste li uzbuđeni dolaskom Vadisa Odidialvoji? A što mislite o mogućem povratku Ivana Perišića? Ostavite svoje komentare ispod, podijelite svoja mišljenja i nemojte zaboraviti se pretplatiti na naš kanal kako ne biste propustili nijedno ažuriranje. Krenimo zajedno na ovu uzbudljivu putovanju s Hajdukom Split.